Kako koju civilizacijsku tekovinu potpuno osvojimo i razbacamo po svakodnevnom životu, sve nam je teže da se prisjetimo zbog čega smo izmislili, zbog koga još manje. Gomilaju se zavodljive naprave koje smanjuju napor, a povećavaju haos. Ako je to bio večiti san o oslobođenom čoveku, koji žuri da pobedi okrutne elemente prirode, mi već odavno živimo u nečuvenom blagostanju iz koga nema povratka. Pre 50 godina došla je u naše krajeve televizija kao 8. putnik među nevine, nezaštićene samoupravljače. Njegovo nekontrolisano razmnožavanje u kapitalizmu i preuzimanje vlasti nad prostim dušama od podruma do tavana pretvorilo je plemenitu dokolicu radnog čoveka u kompulsivnu zavisnost potrošača ispraznog, besciljnog vremena. Na kraju, teško je reći da li televiziju kao i sve druge blistave civilizacijske tekovine vodimo mi ili one vode nas. Ja sam rođen i odrastao u radničkoj porodici u Kragujevcu, to siromašnoj radničkoj. Otac, deda upravo je bio bravar koji je bio u penziji kad sam se ja rodio. I od njegove penzije su živjeli i on, i baba, i moja majka, i moj brat i ja. Možete pojmiti kako je to izgledalo. I za vreme rata, pogotovo tada u toj opštoj nestašici, deda je kupio kozu da bi mogli da se prehranimo, da imamo mleko svakog dana. I moj zadatak je bio da čuvam kozu. I dok se moji drugovi po ceo dan igrali klikera, klisa, lovili vrapce, šutirali krpenjače, ja sam ujutro odvodio kozu na Metino brdo, celo prepodne bio tamo čuvao dok ona pase, vrać se kući, ručo, ponovo je odvodio na pašu i to je trajalo 3 godine. Jer u to vreme ni škole nisu radile, škole su pretvorene u nemačke kasarne. I mi smo recimo 2 puta nedeljno išli u školu po nekim kafanama. I čuvajući koze, šta da radim, po ceo dan ja sam počeo da čitam. 3-4 godine to trajalo. Imao sam u komšiju učitelja Žiku Janića koji imao veliku biblioteku. Ujutro odlazio kod njega, uzimao knjigu, čuvao kozu i pročitao knjigu. U podne vratio knjigu, uzeo drugu, pročitao je popodne. I tako je to trajalo 3-4 godine. Čitanje, to nije bilo zamislivo u mom kraju, u Pivari, u Kragujevcu. To niko nije ništa čitao. I ja sam se za to vreme načitao sa kozom. Inače, prva knjiga koja je u moju kuću ušla bila je kad je stari brat počeo u školu i doneo bukvar. Imao sam nekoliko učitelja, u 2. razredu sam imao učiteljicu Dušanku Vasiljević, jako dobru učiteljicu, a u 3. i 4. razredu sam imao poznatog kragujevačkog učitelja Žiku Janića, jednog izvrsnog, ne samo pedagoga, nego rekao bih i patriote. Ja sam osnovnu školu učio za vreme rata i to je bio učitelj koji je u Kragujevcu u teškim uslovima učio nas, onako kako pesnik kaže, da ga sad ne citiram, dakle i patriotizmu i ljubavi prema zemlji, pored osnovnog znanja. Moja supruga Stevanka Češljarov ima bratanca u Zrenjaninu, skoro smo išli tamo. Dečak nema 3 godine, ne ume da govori, po neku reč progovori,
ali po ceo dan je za kompjuterom. Radi, kuca za kompjuterom, sve to radi i priča sa kompjuterom. Sa nama ne ume da priča, sa kompjuterom ume. To je ta razlika kako smo se nekad školovali i odrastali i kako se sada. Deo iz mojih memoara koje sam počeo da pišem pre 7-8 godina i prekinuo. Međutim, ti moji memoari nisu ozbiljni, to su humoristički memoari, jer ja sam po vokaciji humorista od malih nogu. Još kao đak sam pisao humor po zidnim novinama, onda sam u 7. gimnaziji počeo da pišem za Jež i moram da kažem da me je uredništvo Ježa zvalo u Beograd i predložilo me da me Jež stipendira i da posle završene gimnazije da se zaposlim u Ježu. Sticajem okolnosti to nisam prihvatio, ali sam nastavio da se bavim humorom. Tad je najpopularnija emisija, jer televizije nije bilo, bio radio, odnosno emisija Veselo veče. Ja sam pisao skečeve za Veselo veče. I kao generalni direktor radio televizije, jednom sam napisao scenario za jednu epizodu Novakovog požarišta u kući. I to je snimljeno i ta epizoda je dobila nagradu u Puli kao najbolja humoristička emisija. Dakle, to je bila neka moja vokacija i ovi memoari su također humoristički, jel? I počet ću rođenje sa tim. Rođen sam na Svetog Savu 27. januara 1932. godine u Kragujevcu. Rođen sam u 7. mesecu. Bio sam, dakle, nedonošče. Koliko mi je poznato, isti slučaj je bio i sa Napoleonom i Churchillom. Svakako ima i mnoštvo drugih slučajeva, ali ja za njima nisam tragao. Pomenuto društvo mi je sasvim odgovaralo. Kako u to vreme nije bilo inkubatora, da bi me održalo u životu, majka me držala između dve flaše tople vode. Valjda zbog toga i kažu da sam rođen u znaku vodolije. Međutim, dok sam flaše relativno cenio, prema drugoj stvari koja me održala u životu, toploj vodi, pokazao sam se krajnje nezahvalan. Uvek sam radije voleo tetanus sa nekoliko kockica leda. Moram da kažem, kao đak u školi bio sam ispod proseka. Nisam imao dvojka, nisam imao ni petice. Izzev iz srpskog jezika sam lepo pisao. Međutim, na studijama sam bio izvanredan. Bio sam najbolji student u svojoj generaciji i tako i završio. Posle završetka studija izabran sam za asistenta za slovenačku književnost. Međutim, tek sam se bio ženio, trebao da idem u Sloveniju da učim slovenački jezik i književnost, a izabran sam zato što u to vreme na katedri za jugoslovensku književnost nije bilo ni nastavnika, ni asistenta za slovenačku književnost. Nisam odšao tamo, poslao sam glavni odgovorni urednik lista Student i to sam bio godinu dana. Zatim godinu dana sam bio predsjednik univerzitetskog odbora Saveza studenata Univerziteta u Beogradu i 2 godine potom predsjednik partije na Beogradskom univerzitetu.
Platit ću ti benzin da me voziš u crnu mačku na Štihla. Onda sam otišao u Socijalistički savez Srbije. Bio sam član predsjedništva Socijalističkog saveza Srbije, vodio ono što se zove Agitprop. I tu sam se dosta bavio kulturom, posebno filmom. 1962. godine sam izabran za ministra za kulturu u vladi Slobodana Krcuna Penezića. Tu sam proveo 4 godine. Tada je Dunav film napravio neke filmove od kojih su 2 bila po njihovom mišljenju problematična. I pozvao je grupu političara da pogledaju te filmove i da daju svoje mišljenje o tome. Makavejev film je bio Parada, o prvomajskoj paradi, koji se završava kad Tito dolazi na tribine. Dakle, sve ono što prethodi paradi, od toga kako se mi skupljamo u 5 noću po opštinama, do toga kako rukovodioci dolaze na tribine. 5 časova. I iz vlade Srbije smo došli Krcun Penezić i ja. Pogledali smo filmove Zadušnice Dragoslava Lazića, njegov prvi dokumentarni film Izvanredan, koji prikazuje zadušnicu u jednom selu kod Paraćina, mislim, koji film počinje odavanjem počasti preminulom, a zatim se pretvara u jednu pijanku, jedenje i tako dalje.
I kad se završilo prikazivanje tog filma, diskusija, i sjećam se Krcunove rečenice. Kaže, ja bi ovoga Lazića pustio. On prikazuje da je naš narod primitivan, što je tačno. Ali ovaj Makavejev, on prikazuje da smo mi rukovodioci primitivni, što je također tačno, ali ne moramo to da reklamiramo. Zatim sam 4 godine bio potpredsjednik Skupštine grada u vreme kad je gradonačelnik bio Branko Pešić, najbolji gradonačelnik u istoriji Beograda. I to sam bio do 1972. godine. Prvo, veliku pažnju sam posvećivao kulturi i kao šef ideološke komisije Socijalističkog saveza i zatim kao ministar kulture i kao potpredsjednik Skupštine grada. Da kažem da, recimo, u to vreme su osnovane najznačajnije manifestacije kulture koji danas postoje. To je Bitev, Bemus, Fest, Radost Evrope. To je sve osnovano uz moju podršku ljudima koji su na tome radili. Tako da to moje opredeljenje ostalo i dalje na funkciji generalnog direktora radio televizije. Mislim da je to bilo za kulturu, za kulturne programe najbolje vreme. Kad smo se dogovarali o organizovanju Međunarodnog filmskog festivala, naručili smo kod Instituta za film da uradi pregled svih postojećih međunarodnih filmskih festivala u svijetu. Mogu vam reći da je samo spisak tih festivala sa njihovim osnovnim karakteristikama iznosio celu jednu podebelu knjigu. Hoću da kažem da retko koji grad, ne samo veliki, nego i manji, nema međunarodni filmski festival. Međutim, naše pobude za organizovanje Međunarodnog filmskog festivala nisu bile te, da kažem, snobovske, reprezentativne, propagandne, protokolarne, kako god hoćete. Nije nam pobuda bila dajte još nemamo filmski festival pa da imamo i to da bismo bili velegrad. Naprotiv, mislim da stvaramo jednu manifestaciju koja normalno izvire iz kulturne atmosfere, iz kulturne panorame grada. Festival koji je normalna posljedica razvoja filmske i ne samo filmske umetnosti u Beogradu. I onda me Skupština Srbije izabrala za generalnog direktora radio televizije. Bila su dva kandidata, Era Ilić, koji je tada bio direktor televizije, i ja. Radnički savjet, odnosno kolektiv radio televizije, koga je Radnički savjet predstavljao, bio je protiv mog dolaska i podržao je Eru Ilića. Tako da mi nisu bile velike šanse da dođem za to mesto. Međutim, to je bilo neposredno posle
takozvanog obračuna sa liberalima koji su predveli Matko Nikezić i Latinka Perović. I to je poznata afera Ere Ilića i Veroslave Tadića oko nekog Dovancovog govora. Tako da je Era Ilić bio prinuđen da podnese ostavku, a Radnički savjet da povuče svoj predlog. Ostao sam ja jedini kandidat i izabran. To je bilo jednopartijsko vreme. Postojao je Savez komunista kao jedina partija. I ja sam naravno bio njen član, kao i većina ljudi zaposlenih u radioteleviziji. Znači, oni na najodgovornijim funkcijama. Prema tome, nema šta drugo da se kaže da je Savez komunista u stvari dao opštu liniju svim medijima, pa i radioteleviziji Srbije. Mada, moram da kažem, to nije izgledalo tako. Obično se misli da sam ja, pre nego što dođem u radioteleviziju, skraću u CK da dobijem direktive, pa onda došao u radioteleviziju da ih sprovodim. To nije bilo tako. Nije. Što kaže, političko rukovodstvo imalo poverenje u mene i u moje kriterijume, tako da sam radio bez velikih pritisaka. Čak rekao bih i da teško mogu i da se setim direktnih pritisaka. Nekih je bilo, naravno. Za sednicu je predložen dnevni red, plan programa televizije Beograd za 74-75. godinu. Ovo je materijal koji mi upućujemo Republičkoj skupštini i Republičkoj konferenciji Socijalističkog saveza. Oni će ga razmatrati, dati svoje mišljenje, primedbe, predloge, već šta budu smatrali za potrebno. Partijsko rukovodstvo je jednom, recimo, u 2-3 mjeseca držalo sastanke sa svim glavnim i odgovornim urednicima. Televizija je bila jedina, ali i sa svim listovima i radiostanicama. I tu su davana osnovna uputstva i smernice za rad u narednom periodu. I to je to. Mada moram da kažem, bilo je i drugačijih vrsta pritisaka. Mislim da je meni teže bilo da izađem na kraj sa ljudima iz radiotelevizije nego sa političarima. Jer sećam se, na primjer, da smo jednom prikazali dramu Borislava Mihajlovića Mihiza. Odmah posle toga sazvan je partijski sastanak, sazvali su ga ljudi iz radiotelevizije, da je to oštro politički osuđeno. Čak jedan od čelnih rukovodioca televizije, toga se sećam, rekao je: Mihiz ne može da bude na radioteleviziji Beograd potpisan ni kao scenograf, a kamoli kao autor drame. Inače, Mihiz je, po mom mišljenju, bio najinteligentniji Srbin koga sam ja upoznao. Mogu da ispričam jednu anegdotu o njemu. Bio je festival u Puli i u toku festivala u hotelu Riviera držao se jednog dana pre podne okrugli sto na temu umetnost i komercijalizam. Uvodni referat je dao Zvonimir Berković, poznati reditelj iz Zagreba, i onda je nastala jedna diskusija, avgust, toplo sunce, dosadani referat i diskusija.
I ovamo za jednim stolom sedimo Ratko Dražević koji je bio direktor Avale filma, Mihić koji je bio umetnički direktor Avale, Muharem Pervić i ja. I u jednom momentu Ratko Dražević kaže, ajde, treba neko ispred Avale nešto da kaže. Mihić, izađi ti nešto kaže. Mihić kaže, dobro, u redu, ali dajte mi 3 reči sa koje bi počeo prve 3 rečenice. Kako? Pa tako reci mi da prvu reč počnem sa pepeljara, drugu sa plafon, treću sa reflektor. I mi prihvatimo tu igru, malo se dogovaramo i kažemo mu da prvu rečenicu počne sa gelender, drugu sa brushalter i treću sa salata od krastavaca. I verujte, nije prošao minut, neko završava diskusiju i Mihić diže ruku i izlazi za govornicu i počinje svoj govor. Kaže, gelender čoveku služi kao oslonac, ali je Berkovićev referat bio vrlo loš gelender za našu današnju raspravu. Brushalter, to je reč koja mi pada na pamet kad mislim o njegovom referatu, jer on pokušava da našoj filmskoj proizvodnji da lepši izgled. Salata od krastavaca je jedna salata, salata od paradajza druga salata, mešana salata treća salata i to što se zna u ugostiteljstvu ne zna se u našem filmu. Komedija je jedan žanr, psihološka drama drugi žanr, thriller treći žanr i tako dalje. Dakle, za ostalo je to malo bila čudna diskusija, ali je tačno ispoštovao naš nalog za 3 prve reči i tako se to završilo. Pa to je bilo dobro doba televizije. Pre svega, to je bila jedina televizija koja je imala u to vreme dva programa. Što znači najkvalitetnije što je za televiziju moglo da se izabere bilo je na toj televiziji koja je bila jedina. Drugo, to je bila televizija sa dosta para, za razliku od ove sadašnje koje velike muke muči sa sredstvima. Pretplata se redovno podizala. Mogu da vam ispričam kako sam jednom povećanje pretplate dobio na vic. Pretplata je bila 12.000 i naš radnički savjet donese odluku da podigne pretplatu na 15.000. I na tu odluku je trebalo saglasnost da da vlada Srbije. A predsjednik vlade je bio izvanredan jedan čovjek, pokojni Ivan Stambolić. Pozove on mene, odem ja kod njega i on meni kaže, slušaj, daću vam povećanje pretplate, ali mnogo je, sa 12 na 15. Sa 12 na 14 to će vam biti dovoljno. Ja kažem, Ivane, znaš šta, to sa 12 na 14.000, to je taman da pokrije ove naše povećane izdatke u materijalnim troškovima, u platama, a ovih 1000 dinara još, to nameravam da damo u program, da pojačamo programsku funkciju. Ne, kaže, ne može. 14.000 je dovoljno. Ja onda njemu ispričam vic koji prilagodim ovim našim cenama. Kažem, došao Piroćanac na granicu i doneo papagaja. I carinik mu kaže, morate da platite carinu na papagaja. Kako carinu? Pa kaže, ja nemam ovde u tarifi papagaj, ali imam živina i tu piše mrtva kokoška, živa kokoška 15.000, zaklana kokoška 14.000. I Piroćanac počne da se češe po glavi, a papagaj viče, gazda, gazda,
ne jedi lajnu za jednu ljedačicu. I na to se Ivan nasmeje i kaže, evo vam 15.000. I tako dobijemo i to. Dobar program je rezultat pre svega toga da je taj sastav koji je radio program bio vrlo kvalitetan. Direktor drugog programa je bio Bora Mirković, dramskog programa Vasa Popović, Pavle Ugrinov i Filip David, sa njim. Informativnog programa je bio Mitević. Na rukovodećim mestima direktora, glavnih i odgovornih urednika uglavnom su bili članovi partije. Međutim, za učešće u programu to nije bio nikakav kriterijum. Ako je neko ko nije član partije napravio dobru dramu i napisao dobar scenario, to se snimalo, to je išlo. Tako da u tom pogledu stvarno nije bilo diskriminacije. Radio Beograd priredio je po prvi put u okviru srpske emisije jedan javan koncert na Terazijama u Beogradu. Svira nemačka vojna muzika. Veković laže. Kaže da želi da izađe na slobodnu teritoriju. Čista obmana. Pisanje mu je samo bedan izgovor. On nas je prevario. Brljao je on i ranije. Govorilo se da je bojem i ženskaroš. Dobro, to nije značajno. Otkad ga ja znam, živeo je kao pustinjak. Jedva da je nekud izlazio, a u kuću nije primao nikoga. Mene jest, u svako doba. Uopšte, bio mi je veoma naklonjen. Nazvao me Vilin konjic. Ne znam zašto. Sarađivao je s nama i ja sam pomislio, promenio se. Nemam razloga da krijem. Verovao sam da sam i sam imao udela u tom preobraženju. Bio sam ubeđen da je sve u najboljem redu. Kažem smrt, a ljubim usnom ko predeo. Smrt ćuti, ja zvonim od strasti buduće. To je napisao on. A ja mu budala poverovao. Izigrao me je. Recimo, Žika Pavlović je poznat bio kao disident. Njegovi filmovi su bili zabranjivani. Međutim, on je kod nas radio. Što volim kure. Da. Kad je žena kura!
Kako se zoveš? Mirka. A ti? Miće. Sve u svemu mislim da je to bilo vreme u kome je moglo da se pristojno radi. Da se pristojno radi bez velikih pritisaka, ali sa onim što se zove samokontrola. Veća kontrola je bila u samoj kući nego što smo imali van. Nisam siguran u kojoj je meri to posljedica shvatanja ljudi koji su radili na televiziji, a u kojoj meri su i oni izvršavali nečije zadatke. Ja neću pominjati imena, ali recimo jednom je na Dnevniku tešku grešku napravio jedan vrlo ugledan novinar. Neposredno iza toga mene zove šef UDBE za Jugoslaviju i molim vas, nemojte tog novinara otpuštati. To znači da je UDBI bilo stalo da taj novinar bude na televiziji. Verovatno je imao neke zadatke. Navešću još jedan primjer. Javi mi se šef vojno-obaveštajne službe da dođe kod mene i moli me da jednog od glavnih i odgovornih urednika pustim nedelju dana na odsustvo, zbog toga što za vojno-obaveštajnu službu ima da obavi neki zadatak u Rumuniji. Zamislite to, da glavni i odgovorni urednik jednog programa radi za vojno-obaveštajnu službu. Verovatno je toga bilo prilično. To je bilo vreme takozvanog liberalizma, kad su Nikezić i Latinka bili na čelu partije u Srbiji. I moram da kažem da oni nisu bili mnogo tolerantni prema televiziji. Naime, oni su, poznat je njihov liberalizam u opštoj politici, ali što se tiče medija, oni su želeli da pokažu da su tu dosledni. Tako da je za televiziju vreme koje je došlo posle, vreme kad su bili Ivan Stambolić, Dušan Čkrebić, Draža Marković, za nas bilo lakše. Nije bilo mnogo mešanja u uređivačkom. Govorim o televizijskom programu, htio bih da parafraziram Rene Claira koji je to rekao za film. Naime, nije teško praviti dobar televizijski program koji neće biti gledan. Nije teško praviti ni loš televizijski program koji će biti mnogo gledan.
Problem je napraviti dobar program koji će biti gledan. To je i sada problem za sve televizije. Pazite, nekad je bila samo jedna televizija, Radio-televizija Beograd. Danas ih ima bezbroj. I sve se takmiče u rejtingu. Sve bi da budu što gledanije. I najčešće to nije postizano kvalitetom, nego naprotiv, niskim kvalitetom. Naravno, Radio-televizija Srbije je u svemu tome najbolje i mislim da ona nema ozbiljnu konkurenciju u kvalitetu, ali se i kod nje javljaju slabosti. To su bili, ja ne znam da li danas to postoji, takozvani specijalni telefoni koji su bili nezavisni od ove postojeće fiksne telefonske veze. I nju su imali samo najviši rukovodioci Jugoslavije i Srbije. Imao sam i ja i direktor politike, borbe, komunista, tih najznačajnijih medija u to vreme. On meni nije često zvonio. Više sam ja okretao nekoga kada sam htio da se oko nečega konsultujem. Nigde nisam makao odavde, a promenio sam nekoliko država. Od Kraljevine Jugoslavije, Nedićeve, Srbije, Demokratske, Federativne, Socijalističke i tako dalje, onda Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Srbije i tako dalje. To je stvarno mnogo za jedan ljudski vek. Mnogo je normalnije ljudi koji žive u jednoj zemlji od rođenja do smrti bez ovakvih potresa kako smo mi imali. Ja sam voleo tu staru Jugoslaviju. Mislim da se lepo živjelo, bila ugledna u svetu i tako dalje. Danas je pred Srbijom težak zadatak. Ona je omražena u svetu. Polako ponovo stiče ugleda i to će potrajati. Ja sam skoro dobio od svoje nastavnice srpskog jezika iz Kragujevca, iz gimnazije Branke Ranković, poznate kragujevačke profesorke, dobio sam svesku pismenih zadataka iz 7. razreda gimnazije. I čitajući te tadašnje zadatke vidio sam koliko sam ja verovao u socijalizam, koliko sam verovao da će to značiti napredak i pojedincima, i zemlji, i svetu. I tu nadu sam dugo gajio. Ja sam sa 14 godina, 46. godine otišao na prugu u Brčko-Banovići. Bio sam na 9 radnih akcija. Sve to bilo pod utiskom želje da se nešto stvori, da se nešto ostvari, da se doprinese nečemu bolje. Evo, kako to izgleda sad kad izađe na čelo? Pa nemoj, stvarno nema smisla. A to govorite li? Pa ne, ozbiljno ne. Zavrolajte, rekli smo i da ide i zavrolajte da se ispravljate.
ja sam zadovoljan svojim životom. Tu skoro sam zvao taksi, jer sam negdje morao da idem hitno. Uđem u taksi, sednem, taksi mi kaže: o, dobar dan, direktore. O čemu se radi? To je bio radnik u obezbeđenju radio televizije, koga ja se nešto da sam ga uopšte i video, ne znam tačno na kom je ulazu radio. Sve u svemu ništa ga posebno zadužio nisam. Ali nije bilo šanse da platim taksi. Njemu je bilo zadovoljstvo da me vozi. I mogu reći, to više meni znači nego neka odlikovanja koja sam dobio, to da me se ljudi rado sećaju, da me pamte po dobrom, i to mi predstavlja najveće zadovoljstvo. Mislim da je moj najveći uspeh postignut time što sam umeo da biram ljude, da biram ono što je najbolje od onoga što se nudi. Evo, mislim da je to neka pouka za budućnost.